Jemwe kuuma Kinyanga wodine kangeta ni kuromba kurubanjuri ncheke kutonyera na kubarita nkunyune che mutana wao uraba kuga na kubathangikia njeje irwe mutana ojo nethiritwo akibamakia ari na antu bara kuga ni banjuri ncheke inde muchejojo utuwajo kumenya kiribo bariuga nande kuuma mukuru wanje wari gutoturo ni bethirite bakithangi ko bakiuga ni jaka abatigire kirumi. Nicholas Chabari na ripoti je. Uno family mwe kumantere echa Kinyanga gwandia kangeta Gembe Central ne kuririra kyoto kionekana akiri muchi wao nontu bakira bakuga ati enanko ogwa muchi uju atwikite kinyamara kiri muchi wao na ara ende ntugo ite kuraja raumire na akuru obangi bakiuga ne akuru banjuri na baimba muji uju batakomenya gitumi na kiraba gwite ya muji uju ikiriko anko kwa kimi githune ya na akuru bau tutukomenya na akuru bakari akiwa ne akuru banje be na into baya barai kau atukomenya ata babiti atire ende batu atukua tukaria family untu bora bombekia ukarika ndene family yetu ni Jeremia Kareithi baita cianjiriru ari na o miaka 5 ikiruyawa mukuru aikwanjirie kinya arona eka umbakoro imutono ina nebele kinya mucie tatiwa na twana nawe bya kwenda na antumire mutaratara yo bati tiyo wamba wayo mbia ubwithia manto yale ati sasa wen na mwanka thai kutimuchira mwekuru tie ya kubwithia mwekuru puinte o kona nyando amena mwekuru kwa ntiko mano njuri te ya muthemba yu njuri ke utumera barwa maita ya thatu no ti barwa ndona tutura tutangike tumutana inoro mukuru wa mutano cio munini wenkwa na pasire abambireria thina ina manto ya kario ya yau ya kuraudu antote kumea ibakari bakaya muchie no bate kumea imbire tebe ya bakatia babwithio bakabwithio baeta bitu kuria ri na ata kurubanjiri baya kuimba muchie batene tumi na batena mtitango onte abweko na mwana kwateko ni nariko kuri no gwende bagoria akuru obanjuri batongoretwe ne mukaririgite egwa anjuri Linus Kathera wamona atongire bangi kinya baukaria baumire kuraithiria onto babukaya kwithirwa injuri igwitia muji ujugento ibaumire na weru babaitie na bathingatire mitaratara ira igabatiri bantu kwanjiria kuba makagia na kwengata ana abao mechi kuromba akuru bare banjuri kana bo beire musiyo ibabati kuyana njire baterete bakareta ripoti ikungana mukuru wage twatukati akura witeka akumye mutwe kwatuka ketru ari rubakeya kwa hivyo ndi babati nkumira mantu yao na inya atongere bankumire mantu yao obo banjuri bombe kulwele umabwongo ibukubati kuendelea kuromba thirikari inkumire mantu ne yau buru imenye indika iri otwetia na itukuria kairi kitha unkumire kwa njuri mukuru njuri yo tuteti kana ne yo toro me abatu toro matukona kairi ibatu kwenda koro atingane na mse oya ngubaromba ibampe kanyani ndomethia bakwa ni bare kumbulwa banjumbura ringi weru weekend kuma Kinyanga Gembe Central Petan Class Chabari.